Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat, tanggal 6 November 2020, terjadi aksi bela Rasulullah SAW di depan gedung kantor Bupati Aceh Tamiang, yang mana telah sama-sama kita ketahui peleceh karikatur Nabi besar Muhammad SAW yang dilakukan oleh media Prancis, Charlie Hebdo, dan didukung oleh Presiden Prancis sendiri, Emmanuel Macron. Maka dari itu masyarakat Aceh Tamiang melakukan aksi bela Nabi Muhammad SAW. Ayo kita bangkitkan semangat juang Islam. Allahu Akbar. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون. يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله.